Romatɔwo ƒe agbalẽ ta 8, agbenɔnɔ le gbɔgbɔ la me. Eya ta azɔ la, fɔbubu aɖeke megali na ame siwo le Kristo Yesu me la o, elabena to Yesu Kristo me la, gbɔgbɔ si naa agbe la ɖem tso nu vɔ̃ kple ku ƒe se la si me. Elabena nu si se la mete ŋu wɔ o, esi wògbɔdzɔ to ŋutilã me la, Mawu wɔe to Via si wòɖo ɖa le nu vɔ̃ ŋutilã ƒe nɔnɔme me la dzi, eye wòtsɔ eɖokui sa vɔe ɖe míaƒe nu vɔ̃wo ta, eye wòbu fɔ nu vɔ̃ le ŋutilã me, be woawu se la ƒe dzɔdzɔenyenye nu le mí ame siwo mezɔna ɖe ŋutilã nu o, negbe le gbɔgbɔ nu ko la me. Ame siwo zɔna le ŋutilã nu la ƒe susuwo nɔa ŋutilã ƒe nudzodzrowo ŋuti, gake ame siwo zɔna le gbɔgbɔ la nu la ƒe susuwo nɔa gbɔgbɔ la ƒe nudzodzrowo ŋu. Elabena susu si ŋutilã la kplɔna la nye ku, ke susu si gbɔgbɔ la kplɔna la nye agbe kple ŋutifafa. Susu si ŋutilã la kplɔna la nye aɖika na Mawu, elabena mebɔbɔa eɖokui ɖe Mawu ƒe seawo te o, eye mate ŋui hã o. Eya ta ame siwo gale agbe le ŋutilã nu la, mate ŋu adze Mawu ŋu o. Ke miawo la, mienɔa agbe le ŋutilã nu o, ke boŋ mienɔa agbe le gbɔgbɔ la nu. Ne ele eme be Mawu ƒe gbɔgbɔ le mia me, eye ne Kristo ƒe gbɔgbɔ mele ame aɖe me o la, eya amea menye Kristo tɔ o. Ke ne Kristo le mia me la, miaƒe ŋutilã ku le nu vɔ̃ ta, gake gbɔgbɔ la nye agbe le dzɔdzɔenyenye ŋuti. Eye ne Mawu ƒe gbɔgbɔ si fɔ Yesu ɖe tsitre tso ame kukuwo dome le agbe le mia me la, ekema ame si fɔ Kristo ɖe tsitre la agbɔ agbe miaƒe ŋutilã siwo kuna la to eƒe gbɔgbɔ si le agbe le mia me la dzi. Eya ta nɔvi lɔlɔ̃awo, míenyi fe, gake menye ŋutilã si míenyi fe le be míanɔ agbe le ŋutilã nu o. Elabena ne miegale agbe le ŋutilã nu la, miaku. Gake ne mietsɔ gbɔgbɔ la ɖu ŋutilã ƒe nuwɔwɔwo dzi la, mianɔ agbe. Elabena ame siwo Mawu ƒe gbɔgbɔ kplɔna la, ame mawoe nye Mawu viwo. Elabena gbɔgbɔ si miexɔ la mewɔ mi mienye kluviwo be miaganɔ vɔvɔ̃m o, ke boŋ gbɔgbɔ si miexɔ la na vinyenye ƒe ŋusẽ mi, esime miedo ɣli be Aba, Fofo. Gbɔgbɔ la ŋutɔ ɖia ɖase kpena ɖe míaƒe gbɔgbɔ la ŋu be Mawu viwo míenye. Azɔ esi míenye viawo ta la, míezu eƒe kesinɔnuwo ƒe domenyilawo. Mawu ƒe domenyilawo kple ame siwo anyi dome kple Kristo. Ne ele alea be míekpe fu kplii, be míakpɔ gome kplii le eƒe ŋutikɔkɔe me. Ŋutikɔkɔe si míava xɔ le fukpekpe megbe. Mebuna be fukpekpe siwo me to míele fifia la, mate ŋu asɔ kple ŋutikɔkɔe si wole ɖeɖege afia le mía me la o. Elabena Mawu ƒe nuwɔwɔwo katã tsɔ dzigbɔɖi kple mɔkpɔkpɔ le Mawu viwo ƒe ɖeɖefia la lalam. Elabena nuwɔwɔ la le gbegblẽ me, nu si menye eƒe didi o, ke boŋ ame si he gbegblẽ sia vɛ la ƒe lɔlɔ̃nu wònye kple mɔkpɔkpɔ, be nuwɔwɔ la axɔ ablɔɖe tso gbegblẽ ƒe kluvinyenye me age ɖe Mawu viwo ƒe ŋutikɔkɔe ƒe ablɔɖe la me. Elabena míenya be nuwɔwɔ blibo la katã le veve sem abe fuɖuame ene va se ɖe fifi, gake menye eya ɖeɖe koe o, ke boŋ mí ame siwo xɔ gbɔgbɔ ƒe ŋgɔgbenu la, míawo hã míele ŋeŋem le mía ɖokuiwo me hele vinyenye si nye míaƒe ŋutilã ƒe ɖeɖekpɔkpɔ la lalam. Elabena woɖe mí to mɔkpɔkpɔ sia me. Gake mɔkpɔkpɔ si kpɔa nu kple ŋku la, menye mɔkpɔkpɔ wònye o. Ame kae kpɔ mɔ na nu si su esi xoxo mahã?
Gake ne míele mɔ kpɔm na nu si mesu míesi haɖeke o la, míelalanɛ le dzigbɔɖi me. Nenema ke Gbɔgbɔ la kpena ɖe mía ŋu le míaƒe gbɔdzɔgbɔdzɔ me, elabena míenya nu si ta míado gbe ɖa ɖo gɔ̃ hã o, gake Gbɔgbɔ la ŋutɔ xɔ nya ɖe akpɔ ɖe mía nu le ŋeŋe manyagblɔ aɖe me. Ke ame si dzroa míaƒe dziwo me la nyaa nu si Gbɔgbɔ la le didim, elabena Gbɔgbɔ la xɔa nya ɖe akɔ na Mawu ƒe amewo le Mawu ƒe lɔlɔ̃nu me. Ke míenya be le nuwo katã me la, Mawu wɔa nu hena ame siwo lɔ̃nɛ la ƒe nyui, ame siwo woyɔ le eƒe tameɖoɖo nu, elabena ame siwo Mawu nya ɖi la, woawo ke wòɖo ɖi be woanɔ Via ƒe nɔnɔme me, be wòanye ŋgɔgbevi le nɔviawo dome. Eye ame siwo wòɖo ɖi la, woawo ke hã wòyɔ. Ame siwo wòyɔ la, woawo wòtso afia na, eye ame siwo wòtso afia na la, woawo ŋuti wòkɔ. Míewu dziɖulawo. Nu ka gɔ̃ míagblɔ tso nu siawo ŋu? Ne Mawu le mía dzi la, ame kae ate ŋu atsi tsitre ɖe mía ŋu? Ame si meve eya ŋutɔ Via nu o, ke boŋ wòtsɔe na ɖe mí katã ta, ɖe matsɔ nu bubu ɖe sia ɖe hã ana mí oa? Ame kae ate ŋu atsɔ nya ɖe mí ame siwo Mawu tia na eɖokui la ŋu? Mawue nye afiatsola. Ekema ame kae abu fɔ mí? Ame aɖeke mabu fɔ mí o. Kristo Yesue nye ame si ku. Ke nu si gawu lae nye be eyae wofɔ ɖe tsitre tso ame kukuwo dome, eye wònɔ anyi ɖe Mawu ƒe nuɖusime, eye wòle kuku ɖem ɖe mía ta le dziƒo. Nu kae ama mí ɖa tso Kristo ƒe lɔlɔ̃ gbɔ? Fuwɔame loo alo xaxa? Yometiti loo alo dɔwuamea? Amamanɔnɔ loo, dzɔgbevɔ̃e loo alo yia? Abe ale si woŋlɔe ɖi ene be, le tawò míeɖoa ku ƒe xaxawo me le ŋkeke blibo la me. Wobua mí abe alẽ siwo wokplɔ yina wu ge la ene. Gake le nu siawo katã me la, míeɖu dziglo le ame si lɔ̃ mí la me, elabena menyae keŋ be eɖanye ku o, eɖanye agbe o, eɖanye mawudɔlawo o, eɖanye gbɔgbɔ vɔ̃wo o, eɖanye nu siwo li fifia o, eɖanye nu siwo le vava ge o, eɖanye ŋusẽwo o, eɖanye kɔkɔƒe o, eɖanye gogloƒe o, alo nuwɔwɔ bubu aɖe o, womate ŋu ama mí ɖa tso Mawu ƒe lɔlɔ̃ si le Kristo Yesu míaƒe Aƒetɔ me la gbɔ o.